Sende si tamusule siapa iman si dupa kaboro lante penanda bisaran na po matua lako mintu silu kusola nasang ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadang na po matua la tabasa sia la tarangi lan atu yate dia lamai Pak Pudian kasera pulonan talu. Pak Pudian kasera pulonan talu. Apa dolo la tabasa sia la tananu untuk kadang na puang mai komi tama sambayang. Indek tu katuangki siapa tangkaleki opuang tuki sorong mati olo malak mi mendadi kurean sumanga siapa malaki. Maondonganna mendadi tanda sakbinna tudiona kasendianki lan allo iate untarimai tudiona mintu Pak Kaborokni. Laki basa opuang totemo tu kadami. Tunduikan opuang pena masalo aki tandai patu borongna. Lan sangan na puang Yesu ki pasaka itu dona katuangki la urangi kadami sia masambayang mati olo malak mi o ambe dawa seruga. Amin. Apa ia tu mandu pa anna ongo darra anna uai Buddha sia mariakna tasik ya mau tu puang dao masuanggana. Apa ia tu mandu pa anna ongo darra na uai Buddha sia mariak na tasik ia mau tupuang dao masuanggana. Na dipakondi na kuah la bikapua tupuang matua anna mintu na. Sulu tu dipakaboro lan puang Yesus Kristus. Dio ala na tondok Brasil an Argentina den misa sarambu kapua. Kira-kira duang sabung pitu ratu lambena di sanga sarambu akwazu. Ya tu diona rampe tondok Brasil batu negara Brasil. Den misa apanggaraga kadas di surak nakua. Ya tu puang matua inang labi kapua anna mintuna kara-kara katuan. Ya teh. Sulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Pak Basanta atu yate lan mai Pak Pudian kasera pulonan talu. Di nani usurai di surat tonna atunna kaparentan na mintu datu. Natandai ondong pi anna katotongi toma pudi kumua. Ya tu puang matua ia mo datunna mintu datu. Batu ia tu puang matua. Ia mau datu undawan ni mintu datu lana lili lino ia teh. Ia mau to anna makada nakua. Moi umba susi kapuanna sia tika lululunna tu waitasi. Sia moi umba susi tigega na tu mintu buntu. Inang puang matua tu la bikapua sia makuasa. Anna ia tu mintu apa lan lino ia teh. Ya tuh pengakuan kapatonganan na to maapudi batu buutul sia nenek dadi belantna mangka monaulai na katonganan itu yan na to sia napatongan na kurre sumanga belanna mangka monaulai tu mak rupa-rupa karakatuan magasa apa nasanda tongan ni kumua lan tumintu na to ta nabela to yang tupuang matua na perasai to mak pudi kumua tontong mak dioren tupuang matua usi solan ni sia umpakaboroi ya moto anna sorongan sundun ni tu pena anna sia mintu katuan na lakopuang matua tu nasandatongan ni kumua ya mo puang tu undawan ni mintu to kapua sia topa lantelino ya teh. Siulo kaborok lan puang Yesus Kristus. Ia tu sumarambunna sia ongo na uai manasa kumua metakuran sia me pamagiang ondong pi antala ontoyangan kaleta sia lamoraiki sorang bokok lamambela umpamambela kaleta dio mai tu agan susito. Nenyo dolai tu dio na kekurangan. La dio na seng
bak tu doi biasa duka ki narampo itu dia nasaki. Siapa yang budak-budak ki tu tang si kadamak siulu ta sia sang banuan ta sia sengak-sengak lah. Gan katuan tu butung-butung la umbawa ki lako karanggangan sia kabimbangan. Apa siulu sola nasang? Padahal lu la tak akui sia takatonganan ni. Kumua lan unting ngayoy tu mintu na to den tu puang matua tu tae na bela karupidi. Sia tae na bela mekaboyo untun nuiki. Sia umparakai ki sola nasang susi tu napak pangadar na Rasul Paulus lan Efesus pasal 3 angka 20 tu napua. Ya tu puang matua tu kuasa umpogao itu mintu na palempan ni losong anak ia tu di palakunna bak tu ta sanganna si tinaya lalan kakuasanna tu mengkarang lan kaleta. Amin. Lama sambayang. Pure sumanga tu kadam ni puang matua. Patontong umpa batta kan ni sia umpa matotok kan ni moi umba susi. Magasanna sia misusay na tekatuan iya te. Pakisan datongan ni kumua puang matua la di makuasa sia la di kapua la di mapakaboro lan katuan. Pure sumanga te mintu-mintu na te lan sangan na puang Yesus. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua ki papesanan lako kita sola nasang. Tatontong subscribe ite kadan na puang matua sia tapak bagian ni. Pure sumanga puang tontong umpasake komi sola nasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.